Ai ya, hello sa mo ko e fa ka ro fa ole ko e fa ya ka ko pe ko ke ka o por kalame po la ka or ka ko mele ya ko e fa ya ka ko video au le afia finge yo la so afia la so ko ngai it's Saturday night or Saturday evening, March 21st o le afia la so ko ngai aso lusu markasio maki ile luose la luafe lusu maleo ia le foi ka le vanga manga vambai ia le ko fai ku lo pulo sa mo la le umar fai lo pulo sa mo le ia ma ko fo ko mi kia sa mo le ko sa ula fala le le mo ke le lo po fe me fa ko sa ula fala ia le ko fai ka ko video ia pula binaka aloha ahi o lale o kere ele se fa sa more good evening o lale fa sa mo ele se fa sa more good ya o ko ye fa ye o pusa mo ka ko kungu e ka nga fa se o pusa mo ole good morning ya wa ole good morning e o kele o kungu e upu upu ka o ye fa fa mo fa di le good morning wa ele se me fa sa mo le fa nga ka ko le ta lo fa ka ficou de caia ka lo fa ficou ia ele mfenga fa aperta lo fa ta ele mfenga fa aperta lo fa le uli ka lo fa le fief de ko mai ni upu e fa nga fo ka ko ficou de caia ia fa good morning fa ka lo fa war ka lo fa ia afsiri mala se palangi pos ka fo ngale polale ia wa ka wa kulele ole hello ole ta lo fa ia la le fa ka lo fa ole fiafi male uli male ka ya ele ngi upu fa sa mo penga pengi upu e mfenga fai e ka ku ka o ye wanga ka lo fa ya fa ka lo fa ye lo inga umia ya male mele ole introduction o wa fa ka lo fa ye ko ka o ku ye manguyen ngi fiafi manguyen ngi ka ya me fa penga ya ko fa ka lo fa ku ya ka lo sia e penga ga wa le o po ngi ya pang ya ole wa it's 8:23 in the evening now over here in Japan, 21st of March 2026. Foi kanga fai kio mai ka o foi kai mi fa o ka so o kai aka o foi le aso le ao ai fai o ka o so le ao ka ka la so me penga ai le me fa ai fika o ka la vai se po ke la fo ka so mai ngi ya pang ya e ke minga o ka ko fai ka wa la fa sa pangi o ke lo ka la ngoi mai le Quero ferro wala sa rose maile o fa hayo ko sa mo sa po fa sa pangila ke mga ay ka ngo maile ako kumba se mangulungo sa lao ngo fa sa pangila mang yo ko la ya ula mai po ula mai po fai kio po ya le vai se maile po se po ai le lo fo ngang wa le polisi menga le ngang fai mo fai kio mai ai pe ke le lo ngang lo ya la ngang maile vai se maile se palangi porque le vai se fai esa o kala o ko le fuko e fa popo mai le se le fa popo mai lo ko ru mai mama ka yo le fingo kala o vai ni po aki ru kala ngo ye e mai mo fu vai o kele o respond nga ava ku ya ko le aka ka mang fai ka wa ku le menga fai ki o marka ko ka le pus le menga aka ko ka aka ya wa mai mo fu le kele ko kala si le aka mfa adia ku ye yang ifo ma ya ole pornge yo le so aso ko ngai lo ka fa ka ko video ka lo sia nga o ko ia mo fa nga lo nga le wa ke ale le wa po pe o nge ya pang ya pe nga ma nga yer ko waso fa lo fo mai ola me ala le fa ya kwa ele amaka ko ya video si me nga wa o ke mo ki ngo fa ka sia de di mo ka ko God is with us every day 24 hours a day ya wala di mo ka ko pa wala me ye po ka ko po pengar ka ko waso ya ka ko ya wala nga mo ki ngol pui mo yo de ya ka ko ya aku po la se merka nga ka yo ngai ya le li ya mo ki ngol pui mo ya ka ko I believe that I believe wherever we are, wherever we're at, God goes with us. He's with us 24 hours a day. Pa wala me ole fire ka ko part ole pui ka ko wala God pui ma de ya ka ko ya fa kai de di pe o mo malo waso fa kai de di mo nge ya so mga duang mo me o mga fire
ia fa pe le la usu ke fenga lu ngai fa ile di ke sa we ke luo vai ngo foi le sikula ka vale pe er se ka vale kalkalango ia fa pe ngai sa vali mas kalkalango ile li mo sa vali mo maleli kalkalango fa pe nga that's what I do 24 hours a day just chat with God just kalkalango ia fa pe nga o masa vali mo makalkalango lo ko fa kula video o le ngo kango ka po aku aka o le odi ko le video le lunga o le video nga ngafi o le por kalamela odi nga fa ngafi ilunga o le ele mapu maya I pe tesa le kusi lunga a le mele le pe tesa kelele masalo po le mele o le kusi ko le poku le fa kalonga nga odi o pe tesa wa le falenga le o le ngonga le fale le fa imela va nga lunga ile official le HRPP page le o le ko fa ko ke ro maka mel oli ia o le video la oli e kasi le kula ma le mingu ke le o mio le video a kwa oli ale makanga la le video fa le o se furu ko mingu ke le o mai o le makanga le video la oli o le kalie o le ki kula video a sa lo le kala le iPhone ale di le o si wedi ai ka di yelo mala oli e ka di fa akasia la o ke la longa po se mela oli nga penga practice penga faise kong fonga le e ki ku lo le video ka di yelo langa lenga ka di fa akasia ele fa penga sa se wa le se menga lenga fa akai nga ka di fa akasi mai ia fai mai lo male kala kuila e pa ia o le mako afo o le ka o le introduction o le mako ia o le wa maka ku ile mako kadienga le kalanga ku ile epa maka le mela o le kadienga le kadienga la fa maka o mai le ku ile epa ia o le mele lenga mako kadie ku o le langa o kango kusila loi o fa merkala ku ile epa wa mako kadie wa mako pa fa mai wa pa sa o ila male me wa pa le o ngosai o nga ngafilenga maka le video lo di le nga fai mela fia finga wo unga fa masingonga le nga o ye fai mela wa kadie wa langa kadie unga ko ko lo fa masingonga le nga o male la ko mau kingo e la nga file unga wo le vang fa kadikali lo ngoinga ole nga o le mau ole masas ole mau kingo nga o va nga le e la male fai unga e ma lo ya la ko e ma lo le HRPP pe ma lo li mong o le fai mai nga o nga boleva nga ya le fuko o ko o sai la o le o sfur ko mingu ki a ko ala le o le nga kadie ma fai kal al fa le nga fo el pale mia le fai I ma ka udi nga nga o di e fai ku ma wa fa le nga al pale mia ale la ka ngoi ki o le o ka ngola pa si o le la ma ka mer ka nga o di le me ma nga ya le ngo vai ku ile fa ma ka ingo si o se pale mieng yu sira lenga sak ale la ka ngoi ki ku ia nga ko fa longo mai la umasa mo si le pa ko maka le mapu mai I pe tesa lua se fulu o maki le lua fe male o lua fe sulu ngo pe ko fi maka le me a ko o matu sia vai nga mo tatu tala no tatu tala no wa pe yo le mena tu pu le nei mai yaso wa pe mai la vai la so fua ma le la weekend ia no mai alta do por la meles falele sto na ia sa tau mai la vai po na po pe ta fa ia mena tu ora so fida ngalo ia e monia o le umba walu pa mi oni sila mangana ba kai sua fa matai tu sinave mo to tua ai sa du ngala lo ia o le faia fa ele sua fa matai ora so fida ngalo ia tu le pa mese o le walu le international news, New Zealand. Ia aloha tanto no. Ia ke whamalo foi. Ia e la tau ori mo fai pule o le asa whapongai. I le whamatai o le ripare mea. Pawa le mea o leo te fia whasa oa. Te tiro ia e la tau ia. o le kirfung ia kuila e pa ngai ka kang po polo maises Ia lima. Ia. Ai fai pula le lima.
ia o isi suia whawaka o whoi. Whawale. Whawalo. Kulufunga mamea. Tulufunga mamea. O takatau mai e avo e longoa le vai whau whaile. Ea. Ano whalofo e fo isi matai petolua e a. O lai sa whaali la tō te. E pawala mea te whiwhasa oa. E rea e sene tuaina. Ore e whioanga o pia la tau ma la tō fo i vai monga. Ore la tō sofu matai. Ore whina ngalo le o tonu iai ia le la tō whioanga. E pawala le mea. Na tele na mafua na pisa. Ia ole no fofua ole. Ole pare mia. Ma fai fatanu na fasala la pe ula ile. Ele só foi matai. Pe ula vo ile la na mata. Ala la fasala o que le la poin fa palangia. O te wai roi foi ni sira. Ma ta wai mela o ya ole le. Ele ka kola ko. Ia mala fa. Ia le po singa i le media. Langa lenga o le fai mai le kala kuila e pa fa mai nga fai le kala ale pale mia maula a. O la fasile ko ia ka ko le maka mai po le nga isa singa kilo nga va ai aku o ula ia la auli i le fai ngo le media nga i le fai nga mai nga kala po le ase o le fai mai ia famai nga fai maula e ula ile pale mio ngiu sila o kele va ai se me fa pengalang o maka ile me a ko nga fai mai o samo ya alela fai kala la wodi lo ko le anga ye le ase ko fa o Ai bele e fina o po ya la to o va kula le ngwa makai ai me mako Visa. Al tal ranga fa samo ai que le ropa in fa para. Ya lo dici. E paura le mera o que fa peaco. O que fa caia e ala. O to no fom fa fatto sana. Electa sa mai para mia. Io era popolare la faia. Electa sa mai le par mio sila. Lona rua o io le e va kula yelo ngam kai ai fai mai ka ko pisa o ba fo le nei ai le fa pe le mori o ama fo le lo maka pepe o ngai le anga lo loko o ngai o le wingo la uma fo le o le winga a amu ile palmia o ama fo le lo ulu pa me mei ese tu la ma fo le peula ese peula ya la o le mele le te fa tuai il palmia se vuole fai fa la bea fa lo fa la tele ya po le nango o me la po e me e palangi fa fo atato me fai o lo manako ma tau mai la ole ku wai le vai malke o le fo malo o le sa fa fo ma o sa fa po ma le ya fa to le yo se fa ma o i o ka fa so ale me o ka sai ma o ka ya pangi kala mo e la ko ia o lau saunga nga ia pangi ngo ulengo mawanga le New Zealand mea nga o po fiku e kausanga o kia. Whamai o le pale mio sa mua le nga sau ingei ai le se visa. Pasalo po o ksesiau saunga nga ingei ia pangi nga le mea nga ngo whalongolongo i fo le si fasi news nga ingei. O sau le pale mio sa mua ai le se visa nga sau. Pale mia. Te ola mo fo il emperor o sai. Kalau mama, esau hal falu. Ang kalawala la to ngana. Ai falu ni umay, ya kalau mo ka ko mama. Ai folesio
Tatu tata fo i o whare o le whataua tatu ngana. Le leo. Kuila epa. E alanga whaadiliu ia me ia kungu ngei. E langa fo ele ngia kungu e whaangasa ingilisi. Ele oi ia onga ingesa ingilisi. Ole whakaaka mawhai au. Ai mai le kaiminga o la ikikenga o whaalongo i kala ingei sainga masapangi. E mumuso e whaangasa singa nganga ese mai le nganga sapangi ia ingei sapangi. Inga ia maua umai ka ngaka umba le mele mga umiai mga e whakaavale ko kongo le kungu. E whapenga fo i sainga. Ngo wala mai aso la ikiki o whaalongo le kala ele mga nga o sainga e whaangasa ingilisi po sa singa nganga ese mai kongo sainga. Inga ia maua umai ka maiki maka ngaka sainga umba le mele mga e whakaavale kongo sainga. E saura oe compare ya isa mo ka ko lang whangangau mai o ha ora English. Nga e fo e ha ora English nga sa e fia pouco e ula le palemia. A nga o foi la English. Ale la wa sa fai mai e fai le palemia pola menga nga ngoi le nga sa ngi senga nga e lu senga sa le fa li liu. Ale sa le fa li liu ele se fa palang ele mfai senga fa palang. O nga langa whangangau mai ra senga langa palemia po or nga ngalu kalangoa. O fa malo se senga le menga le awang e fa ngasa singangang e sa foi la ngai sa pangi a va ku le fa li liu upo e o ai kai minge e o la fa li liu wa fa mo musu ya pangi a ese va ku se singangang fa filongia malanga sa pangi e fa ele ako ai me le manga o le aku e fa ka vale ko mo ya pang o le fa ngalu le palembia ma ko ngai le ma ko palembia sana la o ya melika o la whanga alu ma avele le whaali diu. Wa whai e laku o e laku ngā whaasapangi. A sa fua e compare mai sa mo ka ko ngā whanga ngau mai o laku a kai kolu kai fiku kai dima ka usama o ale ngangu ko e sa se e ka le whai a onga le ulu po la le me whai. Ala sa fua la e whakusa mai lau sau inge ia pangi malau alu sa inga ngā e laku a e ia ka ngaka whaali diu ia ka ngā kalango. O te tapa pe ia i le fioma le li pari. Ole. Sa o ia i tau. Pe sa o tui. Ole mea i o le sofa matai. Ia le awasi le fia ko ele se me fou. Sa o o fa rongo maulunga. Ia ve ta tu ta isi malo ele se me fou. Ai o wa le visi le mea. Ia online ta viu mal fiola o le leo. O kapualo. Ole mea ke lo fai ana o la interview uma male ula le anga le fai le ke le mo dia ai sa wow le ula le anga le ana o na fa kan wa ho ile le na va kan wa na o te ile mai fa mai fia matai pe o se mena tu ho le ta sanga mai fia matai o va sa no fia mo kai ai o le kan wa pe o se mena tu o no ta tu lo ile se me lo pena ale me na nga le o o hese ne mtau foi mai papi ko e le ri ale e va ko rum kai mai vis ma kanga e na o si le fia ni e palmi le na nga le fia le fa ko se no le kai ale son fu la bola sa na ma son fu okay lo se ko se ele o se me na matanga e matanga me kulanga nga ele se me fo me fo le me ole ai ta o fa swafo ko ina a bo se me le ka ko malanga le ka lo mo le me le ole ma ke ka la ki Ia langa le lao on ma ke ki kalango ngala o di ia. Ale mele nga le ko fa ko langa le fa mo longo ko le video le mat ke le isi video lo di o le ma ko ai fai o kala le pale mi mo le au me le loko le anga ma ko ai loko le anga ngai se singa fa longo penga va ai o fa ko esele ia la audi nga fa ko ese penga fa sao a fai nga fa ko ese o ke le lopo la me fa ko ese o ke le longo la nga fa sao e pale mi me nga kup o le mele nga kup ngo ma wale li poki longo mai o ku sa mo o le mele nga kupu le nga fa makai e foi o le fio anga o pia le nga ngai ele sua fa makai le o tui sinave mo ulu mo to tua tui sinave mo ulu po mo ulu mo to tua le sua fa le nga fa ai ko ele o sua fa le sua fa mai
Alengo mau le lipoki. O lenga nga fa malama ele pulengu. O si o le afionga ia tui tufunga. Tuli tufunga le afionga ia tuli tufunga tui avi. Le pulengu ia pia lenga fa malama le mele ele ole mele ke ai ele kenge le nguku la le ka ole me. Le fa finga nga le o mai na vai lenga fa lenga fesili ngo fa ngolongo ko ile me nga fa la so dulu. Le fa nga fa lenga fesili nga fia poko fia iloa ma fa lenga fesili. Lenga fesili ile pale mia po la I winga I me nga kupu lenga le fa mai ia o li fa mai nga fa ko esel pale mia le mea sao o lengo mo le fa malama nga mai o le kenge lenga kaupo e iai ia kenge o le ainga o le kenge lenga kaupo e sau mal ainga o seu manutafa o seu manutafa e iai ka mai ki nga makoa o nga lenga I le university I Hawaii markele o isi mea mako feo e ka mai ki ma ke fa o le lang o mo mai le lipoki e pepela le me lang fa minga ka o le attack ma menga o le mo mai le fa malama nga mai I le sa le kala le fa penga nga sa le pole ngu fa makala mai e nga ko akasi ape ko pole inga poko le ko akasi le nga mai le manga ku le keke you know ele o ke ko mo fo la inga poko le nga pawa ngai ka mai ka ngaka I ngai ko ngola inga le ese mai inga umai e o ngal suafa le nga ke le nga mai le avel la ko menga le mai le sa mo observe ma mai ngai di pupu o mai le me fa mai o ke mai pia ke ya ke le ke sa ke mo fa mala mangale me ele o pia ko nga ke o le ainga fo ile o mai kanga ka I pe ko dua ele nga ke ele o le ainga ko fo o le penga se nga se koru fiku penga se fiku pasenge o le ainga poko nga le fo nga mai ele o fia ele fia o mal ainga fia o ma pia fia o ma sa mo fia le pale mia fia o ma me nga kupu ale o mai fo ile o dia ku mai fa mai wo mo mai ele news ele international news le news kasi news sila lenga mai le kala mo me nga ka loko lenga vai maka ko vai mai maka kele me o maka lenga oi lenga fa yakula auli fa mai ele umi ya la pawala o kala le fa ko ele ko umi ai mo ai ele ko umi ai loka ona na kala nga ka fai mo Awa na fa so mo ko ina mafu amo makiki. Mesela bo le kala ngai ka kala nga o kala. Ai le kala ia ko e fa le voice species o nga lo fa longi. O ngai ka maka o le va ngai. O le ma se siu. Pe ko la iki ngai ka o ku le se mo ka sa mu fa le o ye yo au ko sa nga ma o pula o I makiki. Ese le sa o le me. Ese le ama. Hang o le no. Maka nga ki. Ele Aule faya menge o flea market. Yeah. Le fata o Minster. Okay wa ko sa vale ngai ro ma ko mo ko sfura to. Wa ko le kalma ku ya ka. Yo ma ko mai ya ko e. Ya ngai ke si le fia mai ma ko. Ma ke mai ya ma ngai be la ki ko le. Ko fo wai ni me e ko e nga ma ko. La le se fa ka unu mai ele vale o molesi ma le fale o malo le sa o ya ya avo ala no kupu se o mai al ka ngalu nga fo yo fo nga fo wa ma se o manga la ko le pule o mai ave fa malo si nga ma ko mai lo blau ave ki ai kai kalete ala no kupu ya wala siya me ama ko ya la mo ifo pakele o mai fa ya la ko lo awa ki ma ko awa ka fio eu kan kula si lo que fomi ya ko fila il mele o kupu o va ke wa e kan fa kula si miska ma ko fila ya la fa ngale la o e ka ka o fa me ya boka ko ka
ka melos ko ina ka ro e a fo e fa vai ni fa le fa e fa ia ma ka ki le lang fa e lo fri ma o fa le la o me mo wa fa o fa le so le kula i como kau se il fa le ke le ma o ka le pe la lo le la fa ku ai fa lo ki ma sì esa ya ka lo le ka por ni fa ku ma ai fa lo le wa fri ma ke al ma o si ka fa ka fa la lai fa ya la fa murmure lo la le i sa va la fa ma o ma ke ti o i fo le o me ma fa i ka ko ka ni nga le a mo ku si ka pangi se ko filau se kale ese nge me fa ki nga pa ma ko e wa kwa nga ka wa o muri vai ila no pu o ku ku ai mo fa le ba ka fa le i ya nga ko a fa wa lo le ko a fo yo o fili marketing so la lo o nga la fili marketing a o la mo le o wa sa fa ko si o mo me ya ma fa wa lo ma ke ke la le ta ma fu i me pak ya mo mo le fo o ko fa ka vo ma si me fa fili marketing ya ole bela nga fa ya musila ingo ua fa mai ole ala ko so so mi fa che fili market kele o fa avec ele ele fo le boka so mi so ya ave me sana manga o ku il mervele ai ele ku nga la nga e ku la ka kele ele wala la fa kele ele wala ora wala ka wa kele lo ka ri mo a ku a ku lai kai ora fa ku ai fo ma fa su ri mal malo e ko umaro ai official malo ai ka ga lo malo o le ai ka so mo ri a fa lo la fo ya ngai ai se o ko nga fa alongo ile HLPP o ka fa se fa fonga fa se fulu lima ile mele ku ngel makeki ia wa o ke le fa longo ku foi au ia se news po se si me o ka mo se fa fonga fa le di mai fa le melenga ile lenga ka fa lenga mur ma ke ki ka we ka fa ye si fa le a lenga o su ngo su o le mele ku aku po ku aku o le mele ile le tu stala pe a le melenga su ale fa longo ku fa fonga fa se furu di ma lenga ka fa o ka fa longo la o ke le lo ye o ke le lo pen ko fa longo ye ale fa longo ku ye ya wa ka wonga e mo ia ka kele de foka ule le bang usau nge o fa ngolongo ku me ia nga o mai nge le fast ia ala nga sa fa ngolongo ku ai news sa mo ia sola as ka ke fa ngolongo o ke le fa ngolongo ku ala ka o se fa le fonga fa le dima wa o me o male fa ye el malo fo ke minge e ka o ke lo ma me wa fa i lo mai ia le la o fia ka usa mo ko kongo le foka fa ngolongo ku ka o mai le menga o le yo le fa penga fa ye ka nga ka fa ile fa fonga fa le funga fa se fulu lima yo kere lo pengo fa ngolo moi pele ale su libre por vos wo fio ora ai ke la o ka ki ai va te ai ke lo ka wa ese mako le lo hace lo focus yo ke ai lo mal pele o so mo lo mi si lo mako le ai fa malo si lo le mele la ko ki la banga ai o ke merkako maki o e merkako wa kele le sa ka u foi por ko ma kai wala ki kele e fa pera fa i va kele no fa yos a fa ele de waf kele e o il mo se fulu ia va ke o al ka se va kele al mera na fa pe fa ia kau nei va kele ia ma ko mo ka ko ka swa e ko e o wal mele ia a mungi ya o mu a kor ka ia ngala malo ia langa le waka uma ile wa fukele le nga o falongo ko kau fai wa usa agree ile faingo le wafu o nga sa ile ma fa pe o mo ko kele o nga luenga sa mo masala pe ko pole afa uma po ka ngaka uma
umanga o fai ma umanga o mai o fai ngaruenga le poi o I le wafu ma kele me o kanga fai ngaruenga ma o ngaruenga Samoa o farong fe o complain kanga Samoa fa pe le va ko kampangi o sainga ma kampangi a kungu yanga ai le ngi kanga Samoa fai ngaruenga ya kia u ya ele ma fai ngaruenga ngi kanga Samoa kampangi o sainga wa avifongela fai ngaruenga o ile Samoa la mala se me fa ko se sainga wa le lo sainga ele se sainga lo ngang ya kele me le lo se senga ngangu ko le lo fa Samoa va kungelangi Samoa fa fenga runga kampangi mo ia manga ia fenga runga ia mawai me ale ai lo mga kwa fa pe fa ia se kampangi senga yang me o Samoa fa ia le po se fale po se yang oro le Samoa fenga runga ya wa ia mo mga o le melang kau fa ele le waf sa fia ko fa pe a fa le waf o le me wa sa o me le fa pe kau uma ku ye va New Zealand Australia o va uma yo ko ngayo kau uma Samoa nga pa wala me ngo le agree ye support le me nga fa yele langa lenga fa pe nga fa ku pe ko senga ko lu se la million anga fa pe la fa le wafu se la million sa pangi se lau million sainga se lau million Amerika vai fa penga pe 5 se furu million pe ya elonga ba ke ole mfenga fa yang New Zealand ku pe ke le fa penga ya pe 2 se furu million yang New Zealand 2 se furu million Filipina 2 se furu million yo million Amerika million ya pangi pe fa ya ku ya pangi le afa se lau 5 se furu million wal me mokingo ale me fu ya pang yang pa ngal me was se le finga malo o ngalanga len ka fa aku pe mo mai senga ya wa umanginga fa le wa fa senga yang mo lo le ka ko sa mo me fonga le ka mai rungo u me funge u wa umalonga fa senga mo lo le melo mo wa ne po nga ko fa le wa fu ne po le ave aku senga fa ya ne po ko kongi me le wa fu le lo se me ko kongi ya la wa pule senga le wa fu ko pule le me ku le wa Paula nga le me nga le ma nga ya fa nga ya le o fa ma nga ya peng fa pe vai fa nga le ya kungu fa ya ko Amerika mang New Zealand Australia ma fa ma o sia mang yo ke la longa fa fia sia mang ye fa se me mo sa mo wa le nga wala fa nga pule sa mo o le o ye le ka mo fa di sa mo New Zealand ya ale le mo nga ko ang fa pe la fa pe nga sia mang ya o le me fa le visa se fa ya ko se sia o video pe Whakatai, lua pai lua sa noa ngai le fo I mata upu. Au te noa le si mata upu pitu sili lava no ta ua mo ta tō. Sa noa le anu? O le maa keki lea, flea maa keki ma I lea, pia sa keita mo ngai ka hoi, ke maa kua le maa keki lea nanga ko umanga makai I ke mi fo aongo korisi, o lea wala aongo sulu ko sanga. Ke mga kuwa ngai ma keki lea le whakau pai keki ngai ki ngā mai lau li. Whakau keki pua. Eo ma oi mangiai. Eo ma I ma kongo e risi. Ko aka ngā sa whaise whima keki ma vai so mari hui. Ma kola kira ma kou ia mai kako kumi kiao. Ia soi, ma kai mua ka la. Kai mi ngai pedi ma ka la sa ma ka miki. Ai na keki pua mai una vai. Ma whaise keki hui lea. Ma lewa la le ka aka ia. O la ko whangau la whangau le kontini mai ale mele I ma keki. Ale la wo magi kan kai le wo mai malo fa mo mo la ka ma mai kan ka we pisi le ila ko pisi me la wo mo ku ai ka ki a mi ngai ka kai o le va o le me ko sili le mo fa mo lo na ngai ese ka pelo a ka ka na go magi pi lo fa mo ila ko uma al me le mo ko fa I longa ka ka no ngai la ko pa ki ai le fa I me sa Wa I tau na ave wha mo mua I nei tangata I na mū, I la taimi na mū, ya. Te tau. Ka ngari ka ri fa nga kiki mo ko ese ma kiki ka ese ma kiki me. Me nga tau ma vi fa. Ole kula nga ko. Nga le ma lu e faia o ma ave le ano. Ya, whakaria ni kuila e pōle se whai laukar. Ya, ole ua ko whaalongo la le whaaleanga nga ho. Mo meo kang kadoko leanga e po leale me whai ele le e whaaleanga e leanga. I le whamarikala le li leo. Wale fo yesa se la wa fa longo o le fai mai o le wa fa kanga nga o kanga kai po kanga kai au le malo mga kai au le fast po le ale me le fa kanga e le pale mia mal malo kai mingi kanga kai o ave el fa mo
Ale fo ke lo masalo pe o kangaka ia ngai la ko se fe i le market ya masalo po engi ai ka la fu mangi menga le ko ngi po ngi me fa penga o le la avel fa mo i kangaka la mo ki ngo mo ko ya ko le ya kangaka le sa ye mo sa fai mai pisingi singa le market ki mo o la le ai mo se me o afai ngai le lipok ya masalo ngisi kangaka ia ngai le wa masalo po ye ngisi o kala mo le o va ngai maka o yengi ni complaints fa penga fa pe ola ko o le va ngai o market ki ale o le la ve le disu kanga ye ai masalo pe yengi me o le fa pe la ye se me la ke o le va ku fo le malo o ke la longa po ingi ai ka la fu pongi me fa penga le o le umang ko kongi e ka kaulanga ko kongi mo ko ako va ko le muli ya o kangaka o le nga ako ko le ya o le ku ele va ngo ya malili mongi o le o falong kia o ele akoso o mo se fur ele akoso o mo se fur ka usanga lo mo inga ke la kia lo inga mo ko ele kia ya o le wa fa menga ke no o le ma ke ngo ai pangi ke ya so la ki o ke lo umaka ka fa pangi ngo lo ai pangi ke yo lo yo ke ai pangi ke le ma ke le fanga ale fa menga ai pankeke a fa langa ai nga ai pankeke le ma ke o ya o ngai ma lifa ya a pela o nga pole elementary a ma lifa pole le o nga ya o nga yo lo ngo ngo ke la ko ai o pankeke o ko ma le pele pe pankeke ya se fengo ai pankeke ma o ke ko o nga ke fa le nga le pale mia le vai po le ale me wa le nga le ave ka nga ke lo pon ka ko ai nga po ainga o le ave o ma ke ki vai po le me wa le nga le ave ile va ngo mo O ka vai. Ia, nga. Vai te mo ai. Vai. E fa a makanga la ko piskis. Yeah. Le la ko sa fa le le so ya ka. La malesi kinga. ya ele se mela ka ko fu mele o le fa makala le kuila e pa ele me po inga po ingi nga po inga nga ku ya nga ye fa makala ngi kala ya nga ye mangia e mai mau ko fu o kai mi mau ko fu le kai me le video e ke ele fa uma ika ko video anga o le fifa ku la kala kala o maina le nga fa nga fisili pa le mia o le fa nga fa fisili pa le mia le mele le o le visa free po la ka o le mele fia o ka New Zealand ya ke au ya o le mele nga pa wala me fa inga kai o ka nga kai nga o overstay ka nga kai e fo ka nga ka fo ya wo ai le ka usia le they show no respect ile immigration ma me o kula fongo ya mai New Zealand o le ke ngo fo inga ya pangi o ke le lope ese se ku kusa mai a pangi me ka ole malanga so se ku o le lalo langi ya ngoma se visa ai o ko lo le me la nga fa ka nga ya ku ese lau fast food fa ya ku o le lalo langi e mafai ka nga ka sa pangi po ka nga ka e holding ya Japanese passports e mafai nga malanga ya ku o se lau fast food ma le fa le lalo langi ya ngoma se visa ai o ko lo sa mo le me nga fa ka nga ya ku ngu ye e malanga ku ye ka nga sa pangipo ka nga ye lo ke holding le ku sa sa pangi e ala nga fa ka nga ya ku ngu o nga mas ko ke le lo pese se ku ngu piko si de ku nga fa maong i le lalo langi ngai pe o ka nga sa pangi alu le sa pangi Hong Kong pe Singapore Amerika e o sa pangi ku Samoa po fele me o ye sa pangi e lemma fai nga overstay sa pangi nga pawangi o nga ko le lalo langi o kelo si del fai ku sa ola o kala si le ku fa maong yo nga kaya ke ngile nga sa pangi nga kelo o isi nga kaya fai fa ya ka ko apa ulaw ako kupe se me po mo ka nga ka yo o kele fai o va ke minge o le va ngo fai ngai fai ka o mala mai mafofo sa pangi le mele le ngalo o sa ako kupe se mea ai ke koe fo ia ku a ko le aso ko mga ku o ngalo lo ako kupe po sa ako po sa fa mal po fer me nga le ko mga kuanga ngalo ile kayo ale wa e fa ngalung e ke koe fo ia ku le fiafi o uma por le valu se fulu ku la e ether e ke la ko ka akia mai le mele me sa ye
po ua kango se kangaka nga mauala o ako kupe po se mea. Ko ili fale olo, ko ili whaka olo. Nga ela kulola e fasidi whaka olo. Po fea le mea nga, po fea se mea leilo asa o mea ile mea kangaka wha maongi, mea wha maongi o mea sa pangi. O le mea le nga le wai loa umai le lalo langi. Po o fea le mea le sa pangi e mau ki ngoe ko e fo e sa paru sa pangi e fiku aso. E mau ki ngoe ko e fo i mai le sa pangi i a pangi. Ele i uma aso e fiku. Anga whaapea ku kusa na mawhawhawar sa pangima na mawhawhawar sa Samoa. A alur sa Samoa i New Zealand o le sa mawhainga alur kolu masinga. Anga whaapea lai mawhainga alur sa Samoa i New Zealand ko e fo i Samoa ai lai umar kolu masinga. Mangua e omar kai minge makua free visa. Wa visa free le vale o Samoa ma New Zealand. Ya alanga o whaarongolonga kui whesiri nga kui e maingal pale mia whai mai o leo inga. Mainga. Po o kou ia, ka kou ia ngau ia whaile mele o le free visa. Ka kou o ngosai. Elanga ele o whaape o wheikai i New Zealand po o wheikai le pale mia New Zealand po o wheikai le immigration ng New Zealand ia ka kou Samoa. That's not the case. Wala nga whaapea mawhainga ka, o le whai ka mwhainga le ka mwhai o kere lope ka dia pele ai. E ala nga whainga ka, o nga o ka ngaka ia nga ole wha maongi. O mea nga, o sa pangi ia aku i Samoa. E le la vea Samoa, le mele, le visa fonga le e ke alu nga lo walu, e alu i ngei, e ke fialu Samoa nga lo lakua stamp e alu. O le mele e la vea i Samoa, o le la vea i lalo le lisio. O aku ngu ia a alu sa pangi i Samoa nga alaku le Samoa. I oi whaleolo. Nga whakoa isi oina le visa nga e ngofar sa pangi o Samoa. Kusa e laku inge e le se visa e whakoa. A va ele visa e whaakanga i o Samoa. A le alu ia i kukongo Samoa e kanga. E ila aku ngu ngai whaapenga. A le kia leo aku ngu ia wheo i sa pangi. E le se visa. E nga le laku sa pangi e o salva le alu Filipai nga po fel me alu Amerika po fel me alu alu ala kul malava le alu fafo no visa nothing nga pawan me suwa ngole ako le po la kusa sa pangi ma se fangu po lang se me ko se fangu ya ele o sa pangi mangi me fa penga masaro pengi sa pangi o fa fa nga nga ini si me wali wo sa pangi ya ulo sa pangi ikanga ka nga ku ngu ale nga ngu sa pangi me ka ul fa maongi. Anga whapenga la mawhawhawa ka kou Samoa, aru i Australia, aru i New Zealand, malie ko e fo i Samoa le i umalo visa. Se mangua le se me ka mo fai. Le ka mo fai ngel kai minge. Ia le foi la waka kore lopo le me mawhai nga isi umai nga visa free. Awa isi umai nge, o le o nga fo nga isi ka nga la koe pe lua pa yaso nga la koe alu ka ayama le koe fiaru Samoa. Me nga la le ku po le mea. Mea nga le nga whainga ka nga whai visa. Ai le whaapea se whai kai o New Zealand ia Samoa. Wa ale mea nga whaarongo koe le o kusikala ngai pe ka uroko leanga. Ele o se whai kai o New Zealand ia Samoa. Ele o whai kai ia Australia ia Samoa. O nga le wha maongi o ka ngakai o umanga kilo iai. Le o polo kai ka ngakai ele i. Le aku ka ngakai, le ako i maisi ka ngaka wha maongi, maisi ka ngaka le o whainga ka. Langa le whainga nga le me leo langa le kau kei a waru foi au se mea au le fa maongi o isi Samoa umai muri mai e poloka uma ele fa maongi a wa ki ngai e la nga upu fonga le Samoa nga ola fore e la nga upu nga fa penga ia Samoa masal pola umai le la fa umai ka covid le wa mo ke ale iva o le wa it's 4 after 9 now ia le fore le la pola la umele la fa le la fa umai ka covid o le maka mais o mefi ga mula ma ke ki o ai la nga oi ga mula ma ke ki o ai la nga susungu o le fasidi ka le fai mai o fasidi meki la nga ko ke o lo mal fasidi nga mula ma ke ki o ai la nga susungu inga ma ke ki le la o ai lo aku le la ko plan e fai fale o le malo e se fulu lima ya masalo ya e saola masalo la po le plan nga ale wali e ko
e susungu le makeki. O ngā whauele ngā le whalefunga whasefuru lima, o le whasiri ngā skenge le pose, kenge pose kamale ngā ia mefi. O longinga o le whapea le mga kua mefi, o longinga o le plana la o li, susungu le makeki, ai whai le whalefunga whale lima. Ia le whenga uroa lesi whamakalanga le ngā whai mai langa le whuwa kere kanga kai kolo mai li pokia. Whapea ngā mga o ia kuila e pa e whao ngā ia le space le ngā ia le makeki. E whao le whale po se hotel le po se whale whunga whale fia e o sainga. Ia ese amanga kusai ia whafkai a mefi. O le whunga wako o kongeki maskama le o to ese. O to ese e po o to ese ko e kongi mai Hawaii. Yo ke le lopo fele kongeki mai ia mefi. Mi ito po ia pangi ia. Pea. Ya le la fa uma irka ko video ka ko fe lo isa mo fa ya ka ko video ka ko fikau ye ma fa ka ya ku ka ye e fa ya ma ko ngeki mai ko ya ya au lau vale ye o le o pu mai o ro le mai o pu nga la ma sa po ngonga la ko fa finge le o mai fa la uma ya upe ya wa le ko lu ko fa ka ye ale ko ki iva se fulu iva 9% of o kangaka ia fai mai ia me o kangaka lelei ma kangaka fa maongi ma kangaka alolofa le malolofa le palemia ia ku ia kangaka ia loko leanga de fai mai kala leanga o e fai o po ngoi o la ko fa finge ma la ko ma ko le wo mai ka mai a pe ale la fa umar ka ko video sa mo alo fa ku love you all. Se amu ia o ko sa mo aku ai ko pangkeke ma ai ko wesi mangyang ko wang ko me ai ka ki fa amu ia ko ka ika ya o ko sa mo ala alu yu kan ma mangala ku ai le sipo le ale de me ai alu ma ki ai pangkeke yo ale mo ngi nga me ka ki fi ai se me ai se me ka ke lopo ya love you all sa mo ka ko fikoi alo fa ku kusi mai ma kongeki mai mai for subscribe ka ko YouTube so le ngale ko ko dis ka ko aferi o nga le fiese la wer ka ko subscribe so yo nge to la kala lo la o ki o fio ka sanga ko amo mo so ko kala ai ka ko fikau ya love you all sa mo alo fakut pale mia ma ka ko umasa mo ia faso i fua sayonara.